I don't care you Datuk ke, you Tan Sri ke, you apa ke. Kadang-kadang kita nampak company spend ratus ribu ni untuk lobby cantik ni. Tapi hostel pekerja subhanallah. I don't care you Datuk ke, you Tan Sri ke, you apa ke. I have proof that you're treating your production workers even worse than slaves. Your showroom memang 5 star, 7 star lah, world class lah. Tapi di tempat you operasi macam dengan reban ayam. Kalau you as HR, you tengok production line you tu, masuk pergi tengok production line. Kata kat diri sendiri, aku ni sanggup ke nak kerja tempat macam ni? Kalau tak sanggup, beranikan diri. Buat plan, bagi tahu dekat majikan, sir, we cannot force them to work like this. It's so inhuman, sir. We have to do something. Tempat kerja mesti ergonomik. Kita tidak boleh buat tempat kerja kita menyebabkan pekerja kita jatuh sakit. Tak kira lah pekerja tu lokal ke foreign ke. Benda-benda ni HR sangat kena titik perhatian. Janganlah pergi kerja dengan fikir, cukup bulan dapat gaji, cukup lah, tutup mulut, cukup lah. Please, don't do that. Do not do that. I advise.